دما خوش تماشاوانین هجا ببورن سریدم لیبورنک خواب خوازن براستی هم هنکی درنگ منجبر هنک پرسکریکی تکنیکی ماموستا سیدا تکنولوژیا وی ایرو گیش دستویج برویج هنکی ما زحمتی کشاند هتانی وقت گرم پیرا بین گریدان لیاز باورد کم وقتی که خوش به هفره در باز بکن او ریزه کنسراندا کنسرم یکیمه به ماموستا سیدا پیجین چکرا چیدکن از هیویدارم به دلی واجبه اون وقتی که خوش به مرا در باز بکن اگر کم و کرتی امی چه بند وی برنامه یکی دم لیبورنه خود خوازن امی هول بدن باشتر آمده کاری بکن با جاره کیدن بله ماموستا سیدا بخیر هاتی صاحب ماموستا منصور سلام و ریز لته و لحمود تماشاوان ما امجد بیجن اف برنامه یکمین به ماموستا منصور ام چه دکن جگوه اروانان ره جگلی می برومت و بنرخ ره سلام و ریزین خواه دشینن و امی ایرو بوان ره برنامه زندی آنلاین و برنامه تیر و تجاه انشاءالله می بهور در باس بکن بله براستی از جی گلکی که خوش ماموستا که ام ایرو برنامه چه دکن هزدکی ام بسترانه کی دست بکن دوره هنک مجاری مجهنه ام دکارن یک بیک بچن سر مجاری خوجی ام بکی جان استرانات دست بکن ماموستا داراتی استرانک نو مچه کربو ام کارن بوی دست بکن و پیش ام کارن گفتگو بکن نقاش بکن بله سر چاوم لچوله دارک تیمه زها و قلشیمه سیوی و بخودیمه جانامن بتنی وی جیان و چاوا بجی افجان هر دری من ایشو جان جانامن هونکار آخ 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 ورجاني بارگران هونکار چوله دارک تیمه زها و قلشیمه سیوی و بخودیمه جانامه خراب و دلو جگر مام برح و بسر قیتج من ناکی باور جانامه جاني بارگران هونکار آخ 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 ور جاني بارگران هونکار
بله بله دست و دلت ساغ مامۆستا ez dixwazim hinekî basa çîroka bernameyê îro bikim. Bo çi me ew rêze bername dest pê kirin û ew proje çawa gihîşt vê rojê. Bi rastî demekî dirêj e ez Ewropiyan û Amerîkan temaşe dikim di vê dema pandemiyê da gelekî hewl didin ku vê xizmeta hunerî bigînin gelê xwe bi şêwazekî ku hetanî ku teknolojî rê dide, hetanî ku aliyê teknîkî ve ji dest mirov tê bi rastî. Min jî fikir kir Kurd lazim e bi rastî ji wê tiştî bêpar nemînin û ji ber wê cî ez û mamoste Seyda Perinçek me li ser vê mijarê me qise kir bi rastî me got em cî bikarin tiştekî çê bikin, em cî hewl bidin konserên zindî çê bikin. Mamoste tu dikarî hinekî çîroka vê çawa fikra re çêbû tu dikarî hinekî bas bikî? Bi rastî jî mamoste weşanên zindî di vê pêvajoya pandemiyê de tu jî zanî gelek zêde hatin çêkirin. Ji ber ku teknîk jî pir qels zeîf e, bi rastî jî hunermend, nivîskar, helbestvan ê ku dixwaze dengê xwe bigihîne civaka xwe gelê xwe astengiyê mezin dikişîne. Ji ber wê em jî lêborîna xwe dixwazin. Rastî jî em nîv saetê dereng ketin weşanê. Ji ber ku min jî îro teknîka xwe hemû saz kir û bicî kir û heta ku me girêdanê wê û teknîk hemû giş bi hev girê da emekî dereng man. Lê bi rastî jî bi Mansûr Evîndar re bername online ê zindî ji bo me serbilindî ye ji ber ku rewşenbîrê ji ber ku ez wî wek aktivîstekî Kurd, entelektüelekî Kurd dibînim bi wî re bername çêkirin, bi wî re xebat kirin ji bo me serbilindî ye, şanazî ye. Ez spasiyê xwe di şexsiyeta wî de ji hemû temaşevan û godarvanan re dikim. Ev fikir ji mamoste derket û me jî erê kir û bi rastî jî gelek ez bawerim wê baş bi wê bandora xwe bike wê cihê xwe bibîne. Bi rastî mamoste ez spasiya te dikim. Yani demekî dirêj e min dixwast ez wê tiştî çê bikim teknolojiyê rê nedida. Yani em niha dikarin bêjin ku teknolojî gihîştî astekî ku em dikarin çê bikin. û bi hinek hevalê hunermend re jî min vê dema pandemiyê de em qise dikir me got em çawa tiştekî wisa çê bikin û min ez di nav hewldanekî de bûm bi rastî û ez gelekî kêfxweşim ki ez bi mamosteyekî wekî tare ez vê bernameyê çê dikim û em rêze bernameyan çê bikin. Mijarê giring cî hene em dikarin ser biaxivin. Bo min jî bi rastî serbilindiyekê yani ez berî te nas bikim tu dilê min de bûyî û piştî ku min nas kir jî bi rastî min dît yani şexsiyeta te ji ew ê ku min dizanî ji wê bilindtir ez dikarim wê bêjim bi rastî. Estağfurullah mamoste. Çêya xwe dibêje. Bi rastî stranê te tesîr li min jî kiriye wekî gelek hunermendê din û wekî gel jî wisa dibîne. Belê mamoste em dikarin stranekî din bigirin piştî wê çend mijar jî hene em dikarin hûrik ser biaxivin. Belê mamoste. Ez jî taybetî ji bo berhema minî a berfîn ji bo xebata te, ji bo keda te, mix masteringa wê û grafîkê wê hemû mamoste bi rastî jî keda wî gelek ketê ji bo dilê te nizm û ji bona ew kesayetiya te faqij ez spasiyê xwe dikim mamoste. Her gelek sağ be.
دارك روح وبدنم جهف صارك خونو خيال من بلاك وفلك لهف بارك خونو خيال من بلاك وفلك لهف بارك مقود لو ما نبس آي تقونا بلا بمخولي أزيب عشت بمسري مقود لو سيدان كار آي تقوت زهركم في باري تخواج بني بدالي سوي مامل بردريا وما عفضل بهذيا خبر نهار شفان الريويا حسرت ماما بسكو كزيا خبر نهار شفان الريويا حسرت ماما بسكو كزيا مقود لو ما نبس آي تقونا بلا بمخولي أزيب عشق بمسري مقود لو سيدان كار آي تقو أزهركم في باري تخواج بني بدالي دستو دليته صاغ دستو دليته صعب ماموستا كالكس باستكن از دي صابجم حوالي مميك براستيجي او وكاكي محمد الجزيري بله 3 ساعات ريهاتن جبوناك في افايي في تكنيكي بجيبكن جبو كداوان وجبو ريهافالتياوان از قالك سباستكن هاوجي الما تماشا دكن سلام ورزي خواجوان تماما قد دروان ردشين دستو دلی وان ساغ از جی سپازیان دکم از دزانم براستی که دکی مزن تره یعنی حتی همو تشتیم رو آماده دکه و بو تایبه چی ایرو سترس جوان را چی بو جبرکو برنامه جه بو اره ما مستعز خوازم هنه که باسا آرمانجا هنری بکم یعنی اگر ام ایرو جوه که میناک بگرین یعنی آرمانجا وان ریزه konseran و آرمانجا هنری تو کاری که باس بکجمه ماموستا بدی هر تشتی هنر چیه هنرمندیتی چیه بله و آرمانجا هنر و چانده و هنرمندیتی چیه تبه منه ویا و راستیه و تگه باش تبگیجه بله آلیه علمی آلیه زانستی آلیه خوی اخلاقی آلیه خوی وجدانی آلیه خوی چاندی و بردوزی و نتوی همو یک به یک مرف بگره دست هنرمندیتی بسری خو اخلاق یعنی اخلاق کی نلگور خو نلگور جواکا خو نلگور نتوا خو لگور مروواهیه لگور اخلاقی ام دبن نرخی اخلاقی و ای پولیتیک بله اخلاقی و پولیتیک اف بالشخصا تنه نگری دایه به نتوا که تنه نگری دایه ایرو وجدان جبونا
her kesî pêwîst e. Bele. Edalet, azadî, nirxdayîn ji bo hemû gelan, ji bo hemû netewî pêwîst e. Ji ber wê yekê em milletekî bindestin û em milletekî leheng û qehreman jî ji bo ku em ji vê koletiyê ji bo ku em ji vê bindestiyê xelas bibin. Bi salayê tekoşîn, şoreş, berxwedan tên kirin. Huner jî cûreyekî şerê hebûnê ye, şerê jiyanê ye, şerê ehlaqê, şerê vîjdan e. Armanca konserê me, armanca hunera me ji bo ku em heqîqeta nava dilê xwe û ê ku nikarin biaxivin, ê ku nikarin bivêjin, ê ku derfetê wan tuneyê êşa xwe bînin ziman, hunermend dilê wan e, hunermend zimanê wan e, hunermend çavê wan e, hunermend guhê wan e. Hunermend di cîna de jî vîjdanê wan e. Hunermend vîjdanê civakê ye. Rast. Hunermend gava ku bêvîjdan be, gava ku bê ehlaq be, gava ku kesayetî û nirx û hemû ê ku mere tiştê ku mere dikin mirov ew nirxana di xwe de bicî neke, nikare hunermendîtiya mirovatî, a vîjdanî û ehlaqî û a siyasî û polîtîk hemû nirxê ku em ji bo navê em tê dikoşin, nikare hunermendîtiya resen a mirovahî bike. Ji ber wê yekê ez şanazim bi mirovekî ku ez dikarim tiştê ku dixwazim bigînim gel fêm dike û tiştê ku ew jî fêm dike û digire, mawayekî profesyonel, mawayekî teknîkî û elmî û zanistî ew jî di wî warê de pispor e. Ez spasiyê xwe ji te dikim. Rastî jî ez gelek şanaz û bextewar im. Spas mamoste bi rastî. Ez gelekî kêfxweş im. Zanî mamoste te dî carnan qise cî dikin, yani aliyekî em bêjin eger em ji çavê gel, em ji perspektîfa gel temaşe bikin, Seyda Perinçek hunermendek ku gelekî stran çêkirine. Yani em dikarin ji alî ve temaşe bikin. Lê eger em ji aliyê felsefîk ve lê binerin mesela gelekî hûr û kureyê de hûn basa jiyanê dikin, perspektîva jiyanê ya felsefê û gelek tiş mirov dikare yani li ser bisekine tesîra wê cî ez yani di naveroka stranê we de tesîra wê dibînim, tesîra kûr fikirînê yani gerdûnî fikirkirin, fikra mirovahiyê kirin tê de heye. Ew cî bi rastî tiştekî girîng e. Yani rast e Seyda Perinçek li pir ciyan stran gotine konser dane û careyekê belkî bi rêya online ne tenê stranan em hinekî li ser mijarê din jî qise bikin. Naveroka fikran û naveroka stranan, naveroka jiyanê, hevaletiyê û tiştana jî em dikarin bahs bikin. Belê mamoste. Ez jî gelekî kêfxweş im bi rastî. Gelek kes jî temaşe dikin, ez niha dibînim û peyam cî gelek peyam cî ji me re tên şandin. Mixabin wextê min tune ez hemûyan yani îmkanê min tune ez hemûyan niha temaşe bikim. Piştî weşan ez dikarim yek bi yek temaşe bikim. Lê eger pirsek tiştek ber çavê min bikevî ez jî te pirs bikim mamoste. û ew cî bo me dibe sûd wergirtin ew kesê ku bixwazin pêşniyarê wan hebin bo bernameyê li pêş me yan mijarî ku hebî ew bixwazin em li ser qise bikin, em dikarin wê cî gor naveroka bernameya xwe bikin mijar. Belê mamoste, hez dikî em bi stranekî din berdewam bikin? Belê mamoste, stranek ya ez nema ezim em ê bêjin. Ez dixwazim li ser wê têbîniyek me heye mamoste, tiştekî pir kurt bêjim. Di wê stranê de bi rastî min wexta min şiyar û dijwar jî min qise kir, hinekî basa wê stranê kir. Tembûra wê pir xweş hatiye lêdan. Yani gor naveroka stranê bi rastî ez careyekî dibîzim yani înstrûmentalîstek wisa xweş gor gotinê wê înstrûment lê daye. Ew pir bala min kişand.
yani وقتا من گزاری کن بگو خوازی او سترانه بری باهاتانه وشانه باهاتانه جمن من جی کیمه کی خویا من جی تیده هفانا ماموستا راستي جي فكرته دليته دحمو خبات مدى هنا و يعني او ستران يعني دليته زانم بمرايه زانم فكر رمانته بمرايه او بس مايه اما تنبوراويش برك ملي نخست بو خوش هاتو اللي خست زباور بيجاري من تنبوراوي ستراني اللي ندا احمد پرینچک ندا برای من اجبو سپاسیه دکم براستی گلکی خوش لید زانی من چاوا فکر کرد یعنی وقتا من گوداری کرد مگو او تنبورا اره نیا ماموسته لبو چی یعنی او قاس نزیکی دلوی هاتیه لیدان نهات وقتا باسا ناف کرد نهاد جی غارونشت اره کدامل سر هنرا احمد زده هی راستی جی کداوی جی سر مپر هی امج هف باندور بونی یعنی باندورا من هف هاتی سپاسی خوش وی رجی دکم امجی سلاوی خوش جردشن کرم که ماموست وی سترانه دیاری همو گوداروان و تماشاوانا و که مراد اصلان و خوشکام دلجین و آرگین و همو گوداروانا امجوانو بشینن سرچوان کرم براشتر وره ماموستا سپاس دگرم خو نبینم جخوا دورم 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 از خو ناس ناکن ومم یکی دنه جخوا دورم 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 از نما از جوهر خواجه بقدن دورن 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 از ناس جهر دورن 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 از نما از جوهر خواجه بقدن دورن 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 از ناس جهر دورن 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 قابام خوادي لسرد لكي بأخو بتوبو بجيان مريبو بنا براتي
كتبوا لاشي من السر سرقويكي أزبي خديبو شقلكم ببون گشت من پرود کرن صد مخابن أزبي سريبو برينا كرديتي يا من كره 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 شقلكم ببون گشت من پرود کرن صد مخابن از بسری بود برینا کردی دیامن کوره 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 دستو دلیت سا ماموسته تو دکارینه که باسا چیروکاوی استرانه بکی او هستا چاواچه بو جکوته ماموسته نها ام حمو جانا تشنه وصادقين ام جانا تشنه حركات تفجار احلاق كيماسي خرابي ام بفين جانا ام تشكي وصادقين ام بيها اف مكر يعني قالوا اف تشتي مكر لايقي مبو يعني از كيمه اشكوهاتم چما هو ساكر يعني تو خو بخوا رو دمينه بله ايجا الجواك دنرم انسانه که مروه که تجاری تو هیویا شاشتی و خرابیه جنا که تو دنره او جی بعین رنگی بعین جوری یک دو سه میناک وقتی پردبن ها تو دبیجی گنتیکا ما خوزایا ما هاتی گوهرتن بله يعني از اینکه آلیه راستیجی بیولوژیک آلیه گنتیک لدنرم يعني بیم بخوینا ما بگنتیکا ما تلیستن جواکا ما نه جواکه مروواهی قصانای جخوازایی قصانای جخوا چاوا قطبوی يعني چاوا چه بوف جبروی مگو از نما ازم يعني از وی کسایت یا کو ایرو جیان دکم از نپشرینم وی جیانه از نپشرینم وی اخلاقی وی وجدانی وی فراستا از نپشرینم تو کس جی نپشرینه کس جی ویا قبول ناکه لی ام هموش جیان دکن بله جبروی که از نما ازم آلیه دن تبي قاواكم بخودي لسر سرقوية كي از بخودي بوم بله بيتوف لسر آخك بيتوف لسر سرقوية كي از بخودي بوم سد مخابن از بسري بوم يعني بسريتي جي برسريتي تاع از ورد بينم يعني قاوا ما رفر سري به هر كس جاليه خود بكشينه ابي بقته هر كس بفي از كي بفي از سرمیان ازم مزن ازم هنرمند ازم پیشنگ ازم فرماندار ازم روشنبیری هری مزن ازم هنرمنده هری باش ازم و چاقه باشیتی جهوله رادبه باشیتی قنجی مروواهی دبچوک بینه دهی تو چقواس خواناس بکه تو زانه تو اوقاس بچوکه تو چقواس خواناس بکه تو زانه تو اوقاس تیر ناکه تیر نکرناته تیر نگی هاشتناته که ماسیاته اوقاس تو ادراک دکه تو فهم دکه تو در داخل ریه جیانه جبرویه که از هیوی دارم اوه هر کس به آستا که اوه فهم بکه چه خاصی بچوکه يعني بله مروف نه بشرکی اوقاس مزنه لگور او جعبك او الخواد نرى اوقاس نه بيروزه اوقاس نه هجايه راست تل آجالا دنر
em derin şerjê dikin em tînin goştê wan dixwin tu em bomba davîjin ser hevdû em hevdû qir dikin em karin milletekî êm derfetê me hebe em karin milletekî ji holê rakin xwezayî darek nema em hemû çiyayê me hemû bêdarman bêdaristan civaka me jî bê mirov û bê mirovahî ma mirovê ku li gor pîvanê gerdûnî li gor pîvanê ehlaqî vicdanî ez behsa wê dikim pîvan wek min got ne li gor pîvanê me ê şexsî ya ê netewî pîvanê her kes ji xwe re wek vicdan wek ehlaq dipejirîne ez qala wî pîvanî dikim ez qala wî ehlaqî dikim ji ber wê yekê ez hêvîdarim bi kesayetek entelektûel û bi elmî û bi zanistî û bi xwendinî ew ê her kes biçûkaya xwe ew ê fêm bike wê çaxê belkî em bivin tiştek belkî em ji deryayekê ji behrekê bivin dilopek ji ber wê yekê ez hinkî di vî warî de ez hestewarim ez xemgînim dilşikestî bi rastî mamoste yani ew mijarek tu dibêjî min jî pir li ser fikir kiriye yani mesela biçûkbûnê eger mirov gerdûnê de yani temaşe bike tu yani gerdûnê ji ber de gerdûn pir mezin e tu eger bê ser pergala sîstema tavê mesela pergala tavê dünya divê pergalê de çi qas biçûk e yani beramberî gerdûnê em yani em noxteyek jî nênin pir biçûk in zanî yani eger mirov wî tiştê mezin bixwaze fam bike lazim em biçûkbûna xwe qebûl bikin qebûlkirin jî di zanistî û fehamkirinê de ye eger em ê qebûl nekin em nikarin fam jî bikin bi rastî di dê rojdata navîn wekî te got yani mixabin dixwazin gelê Kurd tune bikin yani dîrokê de pir gel di wê xeteriyê de derbas bûne yani dünyayekî wisa heye lê dünyayekî em dikarin bêjin yani dünya pêşketî ku wekî Ewropa wekî Skandinavya mesela wexta li vir rêyekî çêdikin bo otoban û wa tiştana bo heywanan jî yani tünêlan çêdikin tünêlê çêkirî yani ne çiye ne tiştekê tünêlan çêdikin ku heywan ajal sera derbas bibin derbasî aliyê din bibin nekevin trafîkê û elbet dora rê tê girtin lê ku nekevin ser rê û xeterî ji wan re çê nebe yani jiyana ajalan jî pir girîng e eger hemû jiyan girîng e bi rastî yani ew tişta jî peyamekî bi rastî gelekî cihê xwe de bû mamoste peywendî bi wê bi rastî pirsekî min din heye mamoste ew jî li ser meseleya huner û hunermendên Kurd û meseleya hevkarî didî pêşbaziyek nerênî mixabin di civaka Kurdî de heye eger mirov bi aliyê erênî ve pêşbazî hebe mirov alîkariya hev û du bike bo ku hunerekî baştir pêş bixîne ew tişta hebe gelekî baş e lê eger mirov rêya hev û du bigire piştgiriya hev û du neke ew jî dibe tiştekî din ew jî negatif e li ser wan meseleyan jî ez dixwazim hinek tiştan ji te bigirim lê hez dikê em stranekî din jî bigirin piştre em derbasî gotina bibin mamoste tu siv bi min de gotin tu jî hunermend e kes belkî pê nizane mamoste rastî jî dengekî klasîk û stranê pir watedar û em bivê balkêş çê dike ez dixwazim hekku du derfetê te hebe û te amadekarî kiribe em dixwazim dengê te jî guhdar bikin mamoste rastî spas mamoste eger wa bî ez jî stranekî xwe bêjim erê em dixwazin te guhdar bikin ê baş e eger wa bî ez jî stranekî bêjim mamoste ez jî stranek xwe bêjim berf divarî navê stranê ez li Norwêj dijîm li welatekî sar û mamoste tu jî dizanî wexta mirov carna bi tenê dimîne mirov diçe nav xewn û xeyalan û felsefê û jiyanê analîz dike ez li kafeyekî rûniştî bûm zivistan bû û ez bi tenê rûniştî bûm
وقتی از تنی رودنم یان هلبست یان سترانته یعنی پر جاران هست شد و وقتی از تنی رودنم از تنی رونشتو بو موسا جیان آنالیز دکر و در و زاروک دلیستن یعنی هندر کافه دا پر گرم بو خوش بو من قهوه ود خوار در و جی زاروک دلیستن لبی کیف بون زن یعنی بش دوباری و زاروک دلیستن هنک انسان در باز بون سترس آوان هبو یعنی او روشا من هنکی آنالیز کرو او هستا حول دا بینم زمان از او استرانی جوار بیشم بله ما مستدلیم بله سپاس برف دوباری برف دوباری از من گوره برف دوباری زوستان جاره کیدم هات دم سلامت که تاری برف دوباری از من گوره برف دوباری زوستان جاره کیدم هات دم سلامت که تاری Garibi her min yerine Xevnadılandı herine Zıvıstan hat havin bori Reya evin yelme biri Zıvıstan hat havin bori Reya evin yelme biri برف دوباری از من گوره برف دوباری زستان جاره کیدن هات دم سلامت که تاری برف دوباری از من گوره برف دوباری زستان جاره کیدن هات دم سلامت که تاری روید ردا بخیاله هم به دوسته به هواله دل جوانه سری کاله برف دوباری دل جوانه سری کاله برف دوباری برف دوباری از من گوره برف دوباری زبستان جاره کیدن هات دم سلامت که تاری
برف دوباری ازمان گوره برف دوباری زوستان جانکی دنهات دن سلامه بکه تاری چروسکن برفتن خوار دل زاروکان دا buhar Ali yek yerme yek jisar Berf duvari Ali yek yerme yek jisar Berf duvari برف دوباری ازمان گوره برف دوباری زوستان جارکی دنهات دم سلامه دکه تاری تجي هر بيجي ما مستدلا هر بيجي كاكو ساعتها تخش سپاس دکم اموسته باز خوش تو هر هبه دنگو دلیت هر صابه افجی سترانا ما مستبو سپاس اره اولا افجی سترانه که او سبو روشا هوایی و روشا جیانی و روشا پیسکولوژیک او سمه آنی زمان دو استرانه برف دباره سر دلا اره اولا او سای امام استجارنا برف دباری سر میجیان جارنا دباری سر دلان از دفکرم جیان اوقا گرمه جیان دکله بله انسان ساره مخابن اره اولا انسان مروف ساره چما yani çima مرد ناف جیانه ده مرا اوقاس بکله و دلی مرا جی اوقاس جمدی مخابن نزانم سار بو نقی هم جیانه سار بو ما والله مخابن اره اولا هی بیدارن گرماهیا دلیوه و دایکن ما جنین کرد همو نتوین جیهان دلیوان گرم بکه دلیوان گش بکه خوش بکه بله ستران که بیجن ما مستره سرچاوان چه سترانه ام جلاده هبن ما مستزی بیجن سرچاوان کرم که مست مروف جلاده مروف سربه مهنکی گوتیه بله یک جمن چو یک جتا چو جمه هر داد چو یک جمن چو یک جتا چو جمه هر داد چو Heviye zaro kaçu Mirovahi çu Dile
هێڤیên zarokka çû mirovahî çû غدارن به هفکارن ji hevdûrin dijwarin pir غدارن به hevkarin ji hevdûrin dijwarin خلقي رارج برد بعلمه النر أم جلاد هفد خلقي رارج برد بعلمه النر دیوارن هستخوارن لمالا خواه میوانن خواه دیوارن هستخوارن لمالا خواه میوانن جهسن وعارف جهر تشتي ببارف نبيك وانا جهسن وعارف جهر تشتي yani her bir şey mamoste. Dengledine be mamoste. Relax bas. Ere Nizanım dengeme çavate ez veya nizanım hevidarım dengeme başte gohdarvana. Ez em dikarin çekekî bikin min kontrol kir wexta em ketin weşanê deng baş dahat ka em binêrin temaşevanên me kes me re binûsî hevalin û deng çawa ye baş e? Dengê mi tê we gohdarvanên hêja û delal û birûmet? Ez bawer dikim deng baş e mamoste. Eger deng baş nebana sedîset erê gotiye pir xweş e deng pir baş e gotiye. Baş e. Em jî spas dikin ji bo na mamoste ji bo te ji bo nakekê memîk û Mehmed avê ji wê derê heta vê derê ev teknîkanî em spasiya xwe dikin îro kêmasiyak me çê bive hûnê bibexşînin ji ber ku cara yekem bê amadekarî hinkî mamoste jî xiz zehmetiyê tu carî heta niha bê dîsîplîn weşan dest pê nekiriye îro ji ber me ew jî kêmasiyê ez lêborîna xwe ji wî dixwazim û ji godarvana temama dixwazim. Em lêborîna xwe ji godarvanan bixwazim mamoste bi rastî ji bo min pirsgirêk nîne tu dizane. Na tu jî hember godarvana ew girîng e ji bo min. Rast e ez saleke weşanê dikim û ez bi rastî tu dizanî ez gelekî
حساسم لسر كنتشت لازم همو ريكو بيك بيه يعني لسر مسألة بارد كم تجي وكي مني لجارنا تشتي تكنيكي كونه بن كنترولا مدانه جارنا كيماسي چه دبن براست يعني از نزکی ساله که برنامه هنر آنالیز چه دکیم و هنکی تجربه من جی هی براستی یعنی از دکارم بیجم دیسانجی تشتی تکنیکی سدی سد بدلی مرو نامشه جارنا کیماسی چه دبن مخابن جبروی جی براستی پر گرینگه که تماشاوان بدلی تماشاوانین ما به جبر که ام ذاتی تکیلی ما هی ام هول ددن تشتی خواه چاره سر بکن باشتر بکن بله ماموسته پرسا من لسر وی بو لسر هفکاریا و هنرمندان آلیکاریا هفودو کرن ام چواده کارن چاندو هنرا کردی گاوه کی پیش رو ببن پیش بازیه کی ارینی ام چواده کارن وی کلتوری ده ناف کردان دا چه بکن مجار هنه کی لسر وی بو پرسام لسر وی مجاری بو ما استشتر بيجم راستي كو هنرمند كرد بخوازن لقال هاف بخبتن دبي بري هر تشتي پیش کتنا خوی تاکه کسی دمالا خود بجی دشکت دکی ده بجی لسری چیه کی هوزان سرهات نمر هنرمنده نمر هنری شکفتانده اوینک مزن چافکانیک مزن هنرک مزن آواکر و پیشبری مکر و ام هینجی جه سود دگرن حتی که ام هبن جی امه وقت چافکانی بگرن دست و جه سود بگرن شهیده نمر خلیل ویسال سینماگره کی گلک گران بها بو مزن بو هنرمند کی گلکی واتیا مزن لجیان بارکر جیان بواته کر نتوا کرد و کردستان بنقش کر برهمه بهمپا نمر آوا کر حسکرین چیه نها حسکرین مرسلا حسکرین ادخوازم روزه که ام تایبت تنین سر حسکرینه جهب حسکرینه ام سروی مجاره ام نقاش بکن و ام برنامه چه بکن بله ایکو هر اجماع حز دکن ایکوش بو ما ایرو دمرن وای حسکرین فدایتیه حسکرین جبدن خواه جعمر خواه جدل خواه جیان خواه جمال و ملک خواه مال و ملک هری داویه جحمو فکر و رمانه خواه جیانا خواه دانه ام کی کارن جبو که بمرن ایرو دایک جبونا اولاد خواه اولاد جبونا دایکا خواه کس جبونا حسکریه خواه کس جبونا جیران خواه کس جبونا حوال خواه نمریه شبلی لهنگ و قهرمانه کو ایرو هیچ من ناس ناکن هیچ مهفدود خونه شواز جینه دیتیش بو ما دمرن بله مهفدو قد دیو باوی منه یکه ام به هبر مزن نبونه قتل دو خوانان رب رویکی بکن رویکی خوش در جیانا خو فدادک جبونات ته جبو ما بله حسکرین اوه حسکرین دانه her gav dane her gav afirandine her gav çekirine حسکرین دانه از دبیجم حسکرین her dane yani meref bide vek çemeki avek beherke آجال جوه دخون انسان جوه دخون هر کس کاری دار جوه دخون گیها جوه دخون آواکو بهر که بقیمت آواکو بهر که پاقج آواکو بهر که جیته و خوارن وقت چافکانیه اما آواد جی خود بمینه آجال جی حیوان جی جوه ناخود راست تبش مروفا برده چونکی آواک جی خود بمینه گنیده به بین دکوه جبروی هرکاندن آفراندنه هرکاندن حسکرینه هرکاندن دانه هرکاندن پاروکرینه جیان پاروکرینه جیانی به هر پاروکرینه
ji ber wê yekê ez pir wateyê didim yani hezkirin mijarek taybet merev dikare bi roja li ser nîqaş bike dîsa bi dawî nayê mijara hezkirinê mamoste. Rast e, bi rastî mesele hezkirin pir giring e wekî te jî got yani em bêjin mesela evîna zarokekî û dayîkê yani bê beramberî ye zanî yani mirov nikare li ser berjewendiyekî tiştekî temaşe bike hezkirina bê hember gelekî hezkirinekî bi wata ye û giringê cî û mezinê cî mamoste te bahsa Hozan Serhat kir bi rastî Hozan Serhat li cem me hemûyan cihekî wî pir taybetî ye em wî bibîrtînin rêzek taybetî bo wî heye û tesîra wî li ser min cî heye zanim li ser te jî û li ser gelek hunermendê din cî heye. Eger îcazete hebî ez dixwazim stranekî ku wî xwandibûye mamoste Dilovan e Serbanî ke ez wê bixwînim tu ji vê demê de navberekî biçûk hez dikî çayekî avekî vexwe em ê dîsan vegerin ser stranê te dûr. Belê mamoste. Em ê Serbanîkan bêjin strana mamoste Dilovan e sê beşin Hozan Serhat du beşe wê xwandibûn ez beşa sêyê cî îro hewl bidim bixwînim. Belê. Ne mutlu insanım diyene. Yani Belê. Ne mutlu insanım diyene. İnsan olmadıktan sonra ırkın ne olursa olsun, dinin, dilin, mezhebin ne olursa olsun en önemli olan insanlıktır. Rast e. Eyvallah olsa. Keçekli bun banika Gazal dibun serkanika Keçekli bun banika Gazal dibun serkanika Enya gever enya zera Tuçke enye bin şevkira En gever en yazıra Tuçke en yebin şevkira Debela birate vere Çaezutu serbanika Çaezutu serbanika Vem dilistin serhanika Min peşkeşek bidildate Navbağı gulu kulilkan Te guslahu ez bi kurban Damın desmala birikan Te gulahu ez bi kurban Damın desmala birikan Debela birate vere
Çaezutu serbanika Çaezutu serbanika Vem dilistin serhanika Derdu kuleme girane Velateme bindestane Derdu kuleme girane Velateme bindestane Heta azadiye ve nebinin Xwenakin kince bu kuzavane Heta azadiye ve nebinin Xwenakin kince bu kuzavane De bila bira tevere Çaezutu serbanika Çaezutu serbanika Vem dilistin serhanika De bila bira tevere Çaezutu serbanika Çaezutu serbanika Vem dilistin serhanika Mamoste dileme her bir şey. Spas dikim mamoste, spas dikim. Belê mixabin carna peyamê wisa nijat perest û ew kesana jî tediya wana jî şervanê klavyê ne li ser klavyê jê hatîne mixabin. Tiştê wisa çê dibin moderatör me îro danenî bû ew hevalê me cêger bikarin bibin moderatör baş dibe. Mamoste belê carna tiştê wisa çê dibin lê bi rastî yek şanogerekî Türk heye. Wî li ser vê meselê parodiyekî biçûk çêkir bû gelekî xweş e. Yani dibêje ew ê ku xwe Tirk dihesibînin û bi xwe serbilindin bila bi xwe serbilind bin lê bila dengê xwe bo kesê din nekin bila mafê kesî din nexwin. Parodiyekî wisa xweş bû bi rastî lê tiştê wisa hene bixabin însanê wisa henin di nav civakê de em çi bikin. Xwedê jî heram kiriye ev tişt. Belê. Nijadperestî bêehlaqî ye nijadperestî. Evet. Nijadperestî faşîzm e. Nijadperestî ji bilî xwe herkes qirkirin e, herkes tunekirin û Evet. nehesibandin e. Kî çanda wî çi be, kî zanebûna wî çi be li gor wê jiyan dike, li gor wê dinivîse, li gor wê xwebreyk û pêk dike. Em milletê Kurd ticarî erdîngariya kesî, nirxê kesî, netewa kesî çavê me tê tuneyê. Ma êku çavbera axa me de, êku çavbera nirxê me de, êku çavbera jiyana me û zarokê me û dayîkê me de bira li qusûrê nenerin yani bira bibexşînin. Em wê riyê nadin kesî. Vay. Heta ku yek Kurd li ser rûyê cîhanê hebe ew ê nirxê xwe yê mirovahî, nirxê xwe yê netewî wê biparêze. Heta ku dayîkek me hebe nahê li ev zimanê me têk here, ev çanda me têk here. Bira heta sibê bira bivêje ez bi netewa xwe serbilindim. Açî heyî ku ez Tirkim. Em jî dibêjin mirovahî, mirovatî di pêşiya her tiştî de ye. Pêşiya her tiştî de ye. Vay mamoste. Tedê di edebiyatê de gotin em bêjin nasyonalîzm heye û yek jî nasyonalîzma romantîk heye. Yani em bêjin nasyonalîzma romantîk ew hesta hinekî xweştir e. Yani mesela mirov rêz di her kesî digire, xwe ji kesî mezintir nabîne. Lê mesela tu dibêjî dara welatê min bo min taybetiyek wê heye. Yani pêwîst nake bo kesê din taybetî wê hebe. Lê bo min taybetiyekî wê heye. Yan
زمانی کردی تایبەتیەکی وێ بۆ من هەیە مەسەلا ئەو تشتا هەنێکی خۆشترە مخابن هەنێک زیینیت ji sala 1940 pêva xwe guhartin tê de çê nebûne di wan de her wekî berê mane û mixabin ev pirsgirêka me ya mezin cî ew e bi rastî ku ewana hem li serê xwe bûne bela hem jî li serê neteweyên din erêwala li serê mirovatî erêwala belê mamoste ez gelek spas dikim ji bo ku ev bernameya zindî a online te bi me û bi civakê re te dem derbas kir û te stranê xwe bi dengê xwe bi dilê xwe ji 10 rojarokê me ji godarvan û beşdarvanan gotibû em ê 10 rojarokê konserê online û guftugûyê çandî hunerî em ê bi hev re bikin em ê stranek dawî bêjin ku bi dilê te bijî û bira vê carê godarvanê me bibexşînin ji ber kêmasiyê me teknîkî foyê demî serçavan mamoste ez jî dixwazim eger wa bêya me xatirê xwe bixwazim tu bi stranekî finalê bike ez jî pir spazya te dikim bi rastî ewa konseptekî nû ye careyekê em pêşengevê dikin ez hêvîdarim em ser bikevin ku kesî din jî divê rê de bimeşin em her hewl bidin alîkariya wan jî bikin em alîkariya çand û kulturê bikin û ew kesê ku îro temaşayê me jî kirin bi rastî ez gelekî slavê xwe carekî dubare li wan dikim heta niha li me temaşe kirin çi qasî em dereng jî ma hatin ser weşanê niha li me temaşe dikin ez hêvîdarim ta carekî din em wan kêmasiyê xwe teknîkî hemû yê çareser bikin û ez bawer dikim em bi bernameyên hîn baştir jî li pêş gelê xwe bin ez pir spazya te jî dikim mamoste ez dizanim bo te gelekî stres çêbû îro ez kêm xweşim ji ber ku tedî yani ez ji xwe dizanim yani ji ber ku mirov mesela hem pêşkeşvanî bike hem bername çê dike yani pir rol hebûn û tiştê teknîkî jî eger rêya xwe de neçûbû hinekî stres çê dibe lê ez bawer dikim ta carekî din ez bawer dikim ji aliyê teknîk ve pirsgirêkê me nemînin em ê bernameyekî xweştir jî çê bikin kerem ki mamoste finalê em bi kîjan stranê çê bikin kerem dar bi mamoste strana derdo ji bo Diljîn û Argîn em ê bêjin û bi taybetî jî ji bo na Mehmedê Cizîrî em ê bêjin ji bo em ê em diyarê wan dikin jiyan mamoste min e ez nezanû cahêle jiyan mamoste min e ez nezanû cahêle pirtûka min êşûxe bi derda kamil dir pirtûka min êşûxe bi derda kamil dir derdû tu dê û bavê min e derdû tu nan û ava min e derdû tema jiyana min e derdû 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 tu dê û bavê min e derdû tu nan û ava min e derdû tema jiyana min e derdû derdû zanebûn bêbiniye jêretune yesînor zanebûn bêbiniye jêretune yesînor
تجار خوتر نبينا بلا مجينا بكر تجار خوتر نبينا بلا مجينا بكر دردو تدهو مافي منا دردو تنانو آفا منا دردو تعماجيانا منا دردو دردو يلا سپاس مامۆستا. بله دماوە هەموویان خوش تا وەشانێکی بمینن di nav xêr û xweşiyê de şevawe hemûyan xweş. سلااو و ڕێز شەف خۆش بۆ تە مامە بەشدارمانە.